utagira umwanya w'Imana hazopfa byinshi. Utagira umwanya w'Imana hazopfa byinshi. N'inzu ufite ntiwizere umutekano wazo, n'amafaranga ufite ntiwizere umutekano wayo. Kutegerana n'Imana hazapfa byinshi. Nta handi uzohurira n'Imana ni ku gicaniro. Nta handi uzohurira n'Imana ni mu masengesho. Umuririmbyi aravuga ngo nimuze mwenyine twihererane, muze twihererane, nishika mbigishe, Mwuka Wera kwigisha. Ubu umukristo aravuga ngo jewe ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Jewe ndi umukristo, ndi umukristo. Uri umukristo. Umukristo agomba kugeragezwa, agomba kunyura muri test. Mwige gusenga nyuma yo kwizera. Mwige gusenga nshuti zawe. Iyi myaka murimo abanaziri, imyaka murimo, mwige gusenga nayo tuyikore. Murakoze cyane, dukomere Imana amashyi. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma kwizera gusoma Ikinyarwanda neza cyane. Muri Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 18 umurongo wa mbere. 18 umurongo wa mbere, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Twahageze. Yego. Twamagambo uravuze ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Yego. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, aho hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Yego. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye, amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahora aza iminsi yose akandusha. Amen. Komeze. 6. Nuko umwami Yesu aramubaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Yego. Ubwo bibaye gutyo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? 8. Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Urakoze cyane. Bwana asifiwe. Izi minsi muri nje ari ikintu cyajemwo cyo kongera kwigisha abantu gusenga. Icyo ngiye kuvuga kandi ndakivuga uyu munsi n'ejo, birashoboka no ku cyumweru. Turi mu bihe byo gusenga. Nicyo numva kuganira namwe. Yakoze cyane mu bw'ubutumwa wacu Mushyitsi, yavuze yo amagambo yumvikana, adasakuza, kandi biragaragara ko anasoma, ko nabyumvishe, ko naketse. Hari umuntu ubaho mu buzima gasoma ibitabo byinshi,
akoze cyane ndagenda mwunganira nuzuzanya nuko yagiye avuga. Bishop agize iminsi atubwira ijambo ryo kwizera. Nawe yarivuzeho kandi arivuga uko yabihawe, kandi niko kuri. Muri ubu bwami, muri iyi guverinoma y'Imana, icyambere iyo uje muri ubu bwami, icyambere si ugutanga amaturo, oya. Icyambere si ukwiyiriza, oya. Icyambere si ugutanga icyacumi, oya. Si ukuririmba, oya. Si ukwitabira amateraniro, si ugusirimba. Icyambere muri ubu bwami ni ukwizera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Petero yuzuye umwuka wera hamwe n'izindi ntumwa, avuga ubutumwa ngo ijambo ricumita mu mitima. Baravuga ngo none dukora iki? Mwizere. Mu magambo ya mbere abwiye harimo kwihana no kwizera. Amen. Kwizera ni kunini cyane, ni kugari. Ni kugari, ni kunini cyane, cyane rwose. Icyambere muri ubu bwami ni ukwizera. Iki cyumvikane, kwizera Imana. Mwihane, muhindukire, mwizere. Ibindi bikurikiraho. Kwizera ni ikibanza cyubakirwaho ubukristo. Ni ikibanza, kuko iki kibanza mureba babanje gusiza ibindi bintu zose, tihabanje plafo, tihabanje izi za kamera, tihabanje izintebe, habanje ikibanza barasiza. Ibindi bintu zose bizaba hano. Kwizera, iyo wizeye Imana, ibindi bintu byose bizakurikira muri ubu bwami nico byubakiraho. Cyumvikane neza. Amen. Amen. Cyo ni cyambere. Bishop aratwigishe bihagije rwose, aranabisobanura mu byanditswe. Jewe ndigira imbere gato, ariko ndaguma ngaruke naje ndababwira ikintu cyitwa gusenga k'umukristo. Hano higanje abantu urubyiruko, kandi jewe ndabikunda cyane. Iyo mbona urubyiruko rwacu, mbona hari igihe muri veye, ubona rwose buzuye abantu b'imyaka 15, 16, 17, 21, 22, komeza, biranezeza cyane. Ariko yavuze ijambo rikomeye, na Pastor Ben yabivuze. Icyambere nanone ni ubumenyi, ni ukumenya. Iyo tubonye urubyiruko rwacu ruje rungana gutya rw'abahungu n'abakobwa, so twifuza ngo mwite kuri aya makuru. Hanyuma mwige kuyihagararamo. Hanyuma muzoreba impinduka. Nkunda ijambo cyane ivuga ngo muri Maraki ibice 3 ukomeje ku murongo wa 7 niho bihera. Biravuga ngo ni mungerageze. Iryo jambo ndarikunda cyane. Uzi icyo bisobanura? Birasobanura ngo bikore noneho uve mu rujijo, uve mu kigari, ukora ikintu uzi neza nta gushidikanya. Apana makuru baguhaye, baguhimbiye, bagupfunyikiye amazi. Wowe gerageza urebe. Ufite ngerageza. Iryo jambo ndarikunda cyane. Gerageza. Umuntu ufite ubwenge aba yumvice icyo uwo muntu arimo kumubwira ngo ngerageza urebe. Pima.
pima bukureba. Haleluya. Ndashaka ngo nyuma yuko umara kumvira ijambo murigerageze urihagararemo urebe. Numara umuntu ndazoza kubwira ngo agupfunyikire, tuzohindurwa n'amafaranga numara kugira amafaranga menshi kandi muzoyagira. Dufite amakuru. Imyaka mfite nabonye abantu batangira segonderi baza basaba lift bakageza muri kaminuza. Ariko uzi gufata lift kuva muri wa mbere segonderi ukageza muri kaminuza ubaho kuri lift gusa ukamuhagarara ku muhanda. Ariko ubu naba bafite amasomo muri Kigali baje Burayi bakaja kuruhuka, ibihe bizabihinduka. Haleluya. Keri gisirimba cyaje. Ugume mwegere sente ya muri abahungu. Ibihe mwitonde. Aba bahungu mwese mudafite nayo gutanga amaturo, umunsi umwe uzisanga kuri konte y'amadolari hari ibihumbi 50, hari ibihumbi 100. Ibihe tugakanga umuntu ndakagukange ngo uyu munsi isi uko boyita. Umwe yaravuze ngo aringiye kubivuga ariko kamireke boje kugakata isi. Nabonye abantu baburara, abana bakabura icyo barya, karararira. Ariko uyu munsi agica ashaka, akanywa icyo ashaka, akambara icyo ashaka, akagenda ashaka. Isi ni y'Imana kandi twese tuba ku rutonde rwo kugirirwa neza. Nkunda indirimbo, njyewe nabaye mu Gatolika, nkunda indirimbo twagaza turirimba muri Gatolika ivuga ngo leo ni yako kesho ni yangu. Tagukangana. Oya. Leo ni yako kesho ni yangu. Mwebwe mudafite amafaranga uyu munsi uza n'amaguru ugataha n'amaguru udafite wabuze na ishuri, ibihe bizahinduka. Nashimishijwe cyane no gukurikirana disikuru ya Obama igihe abaye perezida ahantu bamuhereye. Umwirabura kuba umukuru w'igihugu cya Amerika, perezida wa Amerika, mwami. Bamuhera muri Kenya baramuzamura bakazafata abazungu. Sore nagaza mbona ifoto ntakimaze ariko niyo ya mbere. Bakazamufata udufoto yagiye kwakira nyirakuru mu bigori iriya bamatwegeranya twose ukareba ngo iyo uza kumenya neza. Kandi baramukurikirana, nje nkunda amateka cyane, barakurikirana uburyo ingene urugendo rwose uravuga ngo bwira mugenzi ngo witonde. Tukarebe mugenzi wawe ngo umurebere mu bihe ngo wumve ko uyu munsi ubuzima arimo. Yaravuze Theogene ndamukunda ngo ubukene si karande, ukigaragaza si karande kandi sindi umurage. Kubaho nabisi karande kandi sinumurage, sumugabane wagabanye ibyago bikoka me ariko Theogene yemwe kubaho nabi si karande kandi sinumurage, cyane cyane ku bantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza. Cyane cyane ku bantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza. Nubona umuntu nkunda kubivuga kandi igihe cyose unyumvishije iryo jambo nivuga uzubyihangane, kuko ari ijambo kera Imana yambwiye Bujumbura, kera nagiye mu masengesho irambwira, kuko icyo gihe nari mu buzima bugoye buhije
wareba nkabona ku mashuri mwezero muzi mwezero nkabona hano nanone hano ni muri mwe aha biri muri mwe imbere ni mwe inyo kandi muri mwe uri mu ideni nukuvuga ngo uri muri mwe muri mwe imbere ni mwe inyuma ni mwe iburyo ni mwe ibumoso ni mwe nje kubaza Imana Bujumbura ndayibaza sema byagenze gute kandi imyaka yo ndi yayihagarara kiramigenda ukabona kana k'imyaka mwabanaga ukabona we birahindutse ukabona birahindutse mugenzi wanje nkabona koza ubukwe tugiye iwe nkamambiwe tukaryifu yo gutwikurura yose gashira ni cyayi cyabashitse twamara gukonoza undi akabakoza ubukwe nuko ibiye ngo ndebe ndavuga ati ibi bintu tibizonyorohera ngiye kubaza Imana ndagenda nkushiki ariko Imana izi kuvuga ye bwira mugenzi we ngo izi kuvuga niyo ya mbere Apolineri w'i Burundi yararirimbye aravuga ngo kandi ijwi ryawe indutira amajwi yose ijwi ry'Imana iraza rirambwira ariko rimbwira mu mayobera yayo irambwira ngo Kado uri mu kuribaza ngo ubuzima bwawe buhagaze buzagenda gute ese wewe uzaba uwuhe buzima bizagenda gute kandi nkaza nyibwira ngo kanaka hari mu sister uba muri Canada yitwa Gentille ico gihe yanyoreje $100 ngiye mu mujyi kurivunjisha ukuboko kwiriwe mu mupfuko kugira ngo zogere kuri forex nkaza numva ni ariko ubukene buragapfa buragakubitwa n'inkuba abarozi aribo bazozaja kuburoga businzi ngene bumeze ndagenda ngo shiki kazamubwira Imana ngo Mana kanaka Jackson aba muri Amerika ico gihe yari afite grand frère wiwe singene yamunyurije uwundi uwo mukobwa agiza gutya barashatse muri Canada uwundi abagiza gutya abantu bose kandi nari bakuru kubaruta bose mbona iciciro kama kiva ukabona kiragiye kandi mu bisubizo ukabona kiragiye naho njewe ndi muri diskete gusa ibi bintu ngo maraje kubaza Imana isezerano ibi bintu bimeze biti Imana irambwira ngo bariya bose ureba bagiye Canada Amerika aba bantu ubona bifashe byakunze Imana irambwira ngo Kado muri bariya bose nta muntu kuruta maze mureke mwumva amakuru aha nta muntu nduta umuntu yoguha none akaguheja bundi ndabakuruta ndayibwira ngo Mana nubwo nyine imvugo zawe nuko ariko yoreka kunduta ni igipindi nteye ndacemeye ariko yo pasirize mu izina rya Yesu umunsi twese tubakurigisha iyo ugeze kurigishe kuri banki uzutonda nubwo wowe ufite kakamashini kagakarita uzukozamwo zikamaze pfurunduka uzutonda uri agapfunda agakurura nawe ukavaho nawe ugapfunda ugakura nawe ugashiramwo ugakurura nawe ukavaho tubabwira mugenzi wawe ngo tubakurigishe yo kugirirwa neza icyo gituma mugenzi wawe cyo narimbabwiye ngo bavandimwe Imana izabagirira neza abadafite amafaranga
nta muntu wohora hano kuwa gatatu akaza ku cyumweru akaza kuwa kabiri akaza mu bamama akaza kuwa kabiri kuwa gatatu akaza kuwa gatanu akaza muri veya akaza amafaranga ye n'ayazanye atika akayatanga ngo Imana irebere. Narabibonye. Ntibibaho. Uje wese amusanga aruka umutima. Nta muntu n'umwe wigeze asirisimba mu nzu y'Imana. None nejo bundi bwa buriya yaje asanga Imana ngo amarira azogumira. Ntibibaho. Narabibonye. Jewe ndi urugero, ndi isomo. Nawe ndi worohewe. Kwango nawe wari worohewe se? Nobo ndi worohewe. Pastor Bene atubwiye ngo hari abaje hariya bararira. Niko yabimeze. Nta uzuguma gusirisimba imbere y'Umwami Imana. Tibikumva. Rero tuba twaje kubabwira ngo ubwo mwageze hano, tuba twaje kubabwira kumenya ibyo mwaje kwakira kugira ngo mubihagarare, mu kwizera, mu kwakire, mu guhagararemwo, mu gusengeremwo, ubigerageze kuzakubyarira umugabo mwiza, kuzakubyarira umugore mwiza, kuzakubyarira abana beza b'isezerano. Kwabyariye Ana kuza kubera guhora imbere y'Imana no kwihanganira ibimugaragaza. Umunsi umwe kumushira Samweli kuramubwira ngo amarira yahoswe. Akira Samweli. Hanyuma tukababwira ngo mwige, babwira ijambo soze, mwige gusenga. Nyuma yo kwizera mwige gusenga. Nshuti zawe, iyi myaka murimo, abanaziri imyaka murimo, mwige gusenga. Iyo umuntu yizeye, ushize narabivuze ngira ngo ni materaniro ya ryari. Iyo umuntu asenga, iyo umuntu yizeye ariko ntasenge, ntiyubake igicaniro mu buzima bwe, narababwiye ngo ameze nk'umuntu wahinze ibishimbo iruhande rwa ferme y'ihene, ngo arangize ntiyazitira. Uwo muntu yizeye ko azosarura. Pastor B tiyosarura nubwo yozararasenga. Umuntu mu mahame iyo ahinze ibishimbo iruhande rw'ihene, ikiraro cy'ihene, ntazitire, cyangwa ikiraro cy'inka, agahinga izuba rikamukubita, izuba rikaza rikamukubita, kurumva kiri agahinga, agatera ibigori n'ibishimbo, yarangiza ntazitire. Ntuzitire. Warize utagira igicaniro, uru rugendo uzorushobora. Umva amakuru. Gusenga, Imana igicaniro yashizeho kugira ngo wowe nayo aho muzahurira yonyine iby'ubu bwami ni Umwuka Wera ubyigisha. Umwuka Wera akakwigisha, akagusobanurira, biriya batubwiraga kwizera, ukizera udashidikanya iby'ubu bwami. Iyo umuntu yahuye n'Imana, nta handi muhurira, ni muhurira mu isoko, muhurira ahantu hamwe, ni ku gicaniro.
nta handi uzohurira n'Imana ni ku gicaniro. Nta handi uzohurira n'Imana ni mu masengesho. Umuririmbyi aravuga ngo nimuze mwenyine twihererane, muze twihererane, nishika mbigishe, Umwuka Wera kwigisha. Ubu umukristo aravuga ngo jewe ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Jewe ndi umukristo, ndi umukristo. Uri umukristo. Umukristo agomba kugeragezwa, agomba kunyura muri test. Umuntu yonyura muri test zose zikamutsinda amara akavuga ndi umukristo. Ese iyo uvuga ngo uri umushoferi, uzura n'umupolisi agahita guhagarika, agahagarara, taza kubaza ngo uzi gutwara imodoka? Oya, aza kubwira ngo peza perimi. Peza perimi. Perimi isobanuye ko wize, impamyabushobozi, impamyabumenyi, icyo urimo warakize. Taza kubwira ngo wize imodoka, aza kubwira ngo peza perimi. Ibisobanuye ibintu byose, ubumenyi, ufite ubumenyi. No kugira ngo si ngombwa ngo ubwire abantu ngo jewe ndi umukristo, ngo nsengera ngo kwa Bishop Masengo, ngo nsengera muri Zayoni, ngo nsengera kwa Apotre Masasu. Ibyo ndi bingo si ngombwa. Uri umukristo, hari teste uri bunyuremo gatoya, basi ka teste k'icyacumi karagutsinza. Aho teste y'amateraniro simbizi, wenda urayitsinze, iho biroroshe. Teste ntoya y'umuntu wagukorosa, kwihangana iragutsinza, kumvira iragutsinza. Donc uranyura muri teste runaka, unyura muri teste, unyura. Hari umunsi umwe twagiye Kanyarira, amaze arabavandimwe bamwe bakunda kuvuga ibintu, agahaguruka avuga Imana imbabarire kubesha, Imana imbabarire kwifuza, Imana imbabarire kubona ngo mugenzi wanje yaguze umwenda mwiza ngo urancumuza, Imana imbabarire. Ese ba Imana imbabarire, Imana imbabarire, Imana imbabarire, Imana imbabarire, Imana imbabarire, Imana imbabarire 500. Ese nta kantu nakamuzutsinda. Imana imbabarire kwifuza, Imana imbabarire usambanye, Imana imbabarire kuvuga nabi, Imana imbabarire umujinya, Imana imbabarire ibi. Kubabarirwa, kuvuga ngo Imana kubabarire ni imvugo iremewe, ariko si nziza mu matwi y'Imana. Ese wowe ikintu uzutsinda muri uru rugendo ni ikihe? Ikintu utsinda muri uru rugendo wokora mu kagateste gato, wotsinda muri uru rugendo, mwijuru bakavuga ngo dore n'ukuri. Iyo basobanura Yosefu, ariko Yosefu yanyuze muri test. Ariko wa mugabo we, uyu ni musawa kabisa. Uzi kwangwa na bene so, bakakwanga uri umuherezi, bakakwanga, bakakwimbira umwobo, bakavuga ngo tugiye kugutaba upfe. Akaza grand frère Rubene, byagenze grand frère, byagenze gute? Abavuga amazina bose, tugiye kuguhamba. Uzi muvandimwe wawe ngene ameze mu mutwe, no kugufasha, no kukugira neza, no kugusekera, no kukugira igita, no kukuzanira shokora, no kuzanira fanta, no kugusohokana kwa rando no mu muji, no kuguha ifaranga, no kugushura minerevare, no kugurira umwenda, no kugukorera ubukwe, no kugukorera ibintu. No ubuzima bw'umuvandimwe nuko nduruzaba umuntu yova muri Australia agataha ubukwe hano bacuye. Bisobanura iki? Buriya n'ubuvandimwe. Ariko umuvandimwe kugira ngo akwimbire umwobo avuge ngo araguhamba, ngo buce ibintu birahinduka, ibintu biza bihinduka. Bamusanga ari umwami, yarabaye mugani w'Abanyarwanda ngo kibamba, yarabaye igitangaza. Arabareba, arabamenya, aravuga ngo wewe ba grand frère mwe yamayibuka filime yose imyobo bariko bapanga, akora
baza guhura nyine arabibwira, ababwira ijambo ashaka kubabwira, umutima we arababarira. Ngiyi tesite koko. Pasiteri Douglas yigeze kutubwira ngo hari ukuntu umuntu ababarira undi kubera ko ntacyo afite yo mwitura, kubera ko ntafite uburyo bwo kumwitura inabi yamugiriye, ngo ariko umuntu ufite ubushobozi bwo kwitura undi nabi. Uko nyine wa munsi bari bafite ubushobozi bwo kumuhirikiraho ibyatsi n'ibiti n'amabuye agapfa, ngo bucye birahinduka nawe yari afite ubushobozi bwo kubabwira ngo murimba umwobo hanyuma mwifurire. Ubushobozi burahinduka. Uyu munsi bari babufite, ejo yari abufite, ariko uburyo ibo yabituye arababwira ngo bavandimwe banje, muri mwe ntimuri beza, namenye ko mutari beza, ariko Imana izihindura ibibi ikabihindura ibyiza. Ndabababariye cyanyuma, zobagirira neza mwebwe n'abana banyu n'abagore banyu, inshuti zanyu n'inka zanyu n'ihene zanyu. Jewe ndoba kubagirira neza ka petit frere wanyu. Ngaho teste runaka. Ngubwo Yosefu yoza akatubwira ngo ndi umukristo, tugakoma amashyi tukavuga ngo Yosefu ni umukristo. Dawudi yoza akatubwira ngo ndi umukristo. Dawudi Sawuli yafashe arafata agacuranga guri kikidari, agacura bankukubitaho papa, bankukubitaho. Uyu ni Dawudi wawe ucuranga, 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 uyu ni Dawudi wawe ucuranga. Gira vuba nawe, uyu ni Dawudi wawe ucuranga, uyu ni Dawudi wawe ucuranga, uyu ni Dawudi wawe ucuranga, uyu ni Dawudi wawe ucuranga. Voilà! Nuko Dawudi karacuranga, amapepo yari yafashe Sawuli. Urufuro ko rwava mu kanwa, ko rwava mu mazuru, ko ragira gutya. Dawudi yacuranga gutya, ikidari gutya. Sawuli akamabyo kavuga ngo narindi. Hash, papa we, ungiriye neza. Yahwereye imbere y'umugore n'abana. Ngo buce aje mu rugamba, bamukubitira amashi, ariko abantu batagira mpemu wera. Dawudi bamukubitira amashi, bahimba indirimbo bavuga kuri Dawudi. Abaturage bavuga kuri Dawudi bavuga kuri Dawudi. Kandi abagore, ukabona abagore baragushikira, baragukunza. Abagabo twebwe sinzi ibyo tubamo titugira amarangamutima. Ukabona abagore baragushigike, baragukunze, barakuvuze, barakurasa. Abagabo se Karuciye yaravuze ngo abagabo twese turabapangaye. Ngo turabapanga muze Karuciye ngo abagabo ntabapangaye. Ukabona abakobwa baragukunze, baraguhawe, bazarange ngo arebe population abakobwa ingene baririmbye n'abahungu baririmbye baririmbiye ndi, kubera ko yakoze ikintu cyari kigiye gutera ikibazo igihugu, aragikijije. Abantu bamukomera amashi, baramuvuze, ibinyamakuru biranditse, rerererere social media y'ico gihe. Sawuli ngo arebe gutya, ishari ryamajyaka nk'umuriro rirakarira hetsa, nzokwica. Sawuli agahwe, Dawudi akaza akanyuzamwe mukunga gutya ngo Sawuli akamamuze, atangira kumuhiga. Igitangaza Dawudi yakoze mu bintu byose, Dawudi yakoze urugamba rukomeye. Dawudi yakoze ni umunsi Sawuli yamusanze ku mwobo, arabamenya ko Dawudi nko mu rusengero nkuru, yamagenda aravuga ati ubwo ari mu buvumo ari mu buvumo twicare hariya, hanyuma azosohoka, nadasohoka azicwa n'inzara. Baravuga Dawudi ariyo mu buvumiriya atuje, ati dusohoke, nuko none tuzicwe n'inzara. Ngo basohoke gutya,
imana yamisinziriza Sawuli n'ingabo ze. Abuneri niwe wari umugaba w'ingabo kandi wagaze umucunga witwa Abuneri. Imana yamibasinziriza bose bakama bagona. Dawudi arasohoka sanga Sawuli arasinziriye, Abuneri arasinziriye, n'izindi ngabo zirasinziriye. Escort wa Dawudi wamurindaga aravuga ngo tugiye kwica Sawuli, tugize iminsi duhwereye, twarababaye, turapfuye, tumerewe nabi. No, tugeza uyu muntu no, Imana iramuduhaye tukori mama kora inama abasirikare bose ati nuko tugomba kumurangiza. Dawudi ati nga Dawudi avuze ngo ndi umukristo w'Imana, tudashingiye kuri za ntege nke, ntawe utagira intege nke, ntawe ninde wotera undi buye. Nguyu Dawudi twomukomera amashi. Dawudi aravuga ngo ndabizi kwaza duhiga, abankunda bose babona yo bica, tugeze mu mwanya kugira ngo ariko tumusanze fite opportunity yo gufata icumu kari mukoza aha igahura n'imbavu ikinjira mu butaka. Sawuli agapfa. Ariko icyambere yarasizwe. Umuntu wasizwe uzumugendaho gahoro. Kijambo ry'Imana rivuga. Singiri sinshobora kugira icyo nkora. Dawudi atubwiye ngo ndi umukristo. Uzi umuntu kuguhiga wamugiriye neza, kuguhiga mugiriye neza, wamukororeye, wamufashije, akaguhiga, igihugu cyose kikabimenya kuri kandi iyo muhuye mugirira neza. Ariko iyo muhuye iwa ashaka kugira, urumva iyo teste Dawudi yanyuzemo rwose irahagije rwo kuvuga ngo Dawudi ni umukiranutsi w'Imana. Abavandimwe, vugira ijambo. Iyo tubabwira ngo ni musenge, niho uhurira n'Imana, Imana ikaguhera imbaraga aho hantu zo kunyura mu bigeragezo zose uzonyuramo. Hari abantu bazanyura mu bigeragezo byo gutinda gushaka, hari abantu bazanyura mu bigeragezo byo gutinda kubona abana, hari abantu bazanyura mu bigeragezo byo gushaka ibyo bashatse ntibikunde, hari abantu bazanyura mu bigeragezo byo gupfusha, hari abantu bazanyura mu bigeragezo byo kugirirwa nabi, hari abantu bazanyura mu bigeragezo byo gukora icyo bakuze ntigikunde, hari abantu bazanyura mu bigeragezo. Ibigeragezo byose uzanyuramo uzobifashwa n'ikintu kimwe, kugira ngo mu ijuru bavuge ngo uyu dore umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ikigeragezo uzonyuramo icyo ari cyo cyose. Hari abantu hari umugore wanyuze mu kigeragezo yanditse muri Luka, yitwa Ana. Yanyuze mu kigeragezo, yabanye n'umugabo imyaka 7. Kandi abazungu bazashaka bakiri kare iboga ntibabuze kawunga, nabo sari ingorane kandi bo batangiye amajambere. Nigeze kumva Apotre Gitwaza avuga muri Afrika haguruka ngo basogokuruza bacu bakicyambara ibyatsi n'imbu, ngo bo bari baratangiye gukora icogajuru cyo kuja mu kwezi. None mwumva iyo difference. Uzi basogokuru twebwe bakicyambara ibyatsi n'imbu, ibo deja bari baratangiye kwicara bakora indege yo kuja mu kwezi. Basogokuru bakicyambara uruhu. Ariko abazungu muzodutege kuko mushaka. Murabagabo bazoza baducurika muducurukure n'abagabo. Ariko muzi imyaka n'imyaka, umva amakuru nta handi uzonyura mu kigera. Sinzi ibyo urimo kunyura mu uyu munsi. Uzonyura, hari abazageragezwa no kugira amafaranga menshi, hari abazageragezwa no kugira make, hari uwo mugore Bibiliya iravuga ngo yapfushije umugabo babanye imyaka 7, ngo apfushe umugabo imyaka 7, iwe yamayimukira mu rusengero.
yama yimukaraza aba mu rusengero imyaka 84 aba mu rusengero ngo azaramya agasenga ku manywa na nijoro akiyiriza. Yesu yaravutse gutya, Simiyoni amufata gutya bagiye kumusengera ngo amutore gutya. Wa mugore Ana yamavuga ngo oya naje mumpe ko ndumva kuko umwuka wiwe kurankuru, reka naje test uwo mwana. Yaramufashe gutya yamatangira kuzuzwa, aravuga ngo yo umukecuru yaramaze imyaka iwuduma amasengesho y'imyaka 84 aba mu nzu y'Imana, azaramya akiriza agasenga akaririmba. Umva uwo Ana aje mu nzu, aje akaduhagarara imbere akavuga ngo ndi umukristo. Twese twavuga ngo yego uri umukristo. Ikigeragezo yanyuzemo yakivuyemo ameze nk'izahabu yokotse, ntawashidikanya ngo Ana si umukristo. Tiyatwawe n'irari n'amaganya y'abapfakazi bakiri bato, tiyatwawe n'amaganya yuko Imana yamuretse, ahubwo umutima we wamatanye n'Imana mu kibazo. Ana aje akatubwira ngo jewe ndi umukristo, kwemeza tukamuha disiridisi. Ana disiridisi. Daniel aje akatubwira ngo ndi umukristo, twavuga ngo yego uri umukristo kabisa. Hari test, nta handi test uzonyura ukagaragara kuri umukristo, ni ku gicaniro. Ibyo uzabishobora ute ntibizakunanira, niba ufite umwuka wera n'urukundo rw'Imana. Umva amakuru, iyo Imana yashize igicaniro na sose, Imana yashize igicaniro, bana urubyiruko rwacu, wowe uzuva mu wawe cyangwa iwawe uzuhurire n'Imana ku gicaniro, hanyuma wonka amashereka y'amasengesho, amashereka y'amasengesho wonke unywe amata y'umwuka uyanywe. Uzobu nunyura mu kigerageza cy'ubukene uzaba umukristo mwiza, nunyura mu kigerageza cy'ubukire uzaba umukristo mwiza, nunyura mu kigerageza cyo gutinda kubona umugabo uzaba umukristo mwiza, nunyura mu kigerageza cyo gutinda kubona abana uzaba umukristo mwiza, nunyura mu kigerageza cyo gutinda kubona amafaranga uzaba umukristo mwiza. Uzobikura ku gicaniro, kuko ku gicaniro niho umuntu abonera ziriya mbaraga, nta handi azibonera. Abaririmbyi mbebwira abaririmbyi bagisirimba, twebwe dukunda gusirimba. Uzi gusirimba, ugasirimba waraye masengesho, ugize iminsi 3, ugize 20 y'ejuru amaze, ariko mana we icyo gisirimba kiraryoshe, kandi ukibonye wese kiza kigira icyo gikora ku mutima. Kambabwira kandi ejo bundi numvishe ndanezerwa. Umuntu watinze ku gicaniro Pastor B, ndahwera ariko tugira ubutunzi twirengagije bacu. Umugabo witwa Karigenzi azayerekwa cyane. Karigenzi mama Yvonne n'umusaza ubwiri yaruguru. Karigenzi azayerekwa kandi yabikuye ku gicaniro. Umva makuru, Karigenzi yaraye mu muhana umwe iri yaruguru, ngo arare mu muhana. Umugoroba baje gutira iradiyo abahungu bamwe ngo baza bumva amakuru ya BBC. Sinzi umuhungu wayifashe, bafite ukuntu iradiyo ifungura ukumva nyine arafungutse, iwe yamakomeza kakantu araruca, rwamarugera iriya rutambuka rugomba gutambuka araruca, ngo aruce. Ubundi aramwese ku iradiyo ko kicecetse, ngo arebe warubizi, abona akadodo kacitse karenze. Ayo n'umumama wari ubatije iradiyo y'umugabo, kandi ngo umugabo ngo yari ameze gutya. Ariko naranezerewe, ariko wa mana we, ariko twibuje ibintu, ariko uwo Bibiliya iravuga ngo ni mungerageze, bigerageze
ufata umwaka winjira ihudumu usenga Imana urebe ikizavamo. Nubona nta kivuyemo uzogenda uvuga ngo Imana baratubeshe ubireke ubivemo rwose. Tidufite imyaka yo kuja mu kintu mu kigara no. N'amashuri twize no mu giturimo titurabaga bo gukurikira ikintu kidasobanutse ngo arangize ka kadoto karenze undi muntu arafashe ariko no turagira gute baje kubwiye wa mugora tumugabo sinzi uko bigenda kandi abagabo biriya ni nk'abanyisiraheli bakera ni nk'abayuda muri Bibiliya bakazasanga abahungu babiri n'abagore 10 n'abanga bakavuga ngo dusanze abantu babiri kuko abagore ntibaza babarwa n'abana bari muri kategori z'abana. Iri ya ruguru naho tivyari byoroshe umugore tijiradi none irapfuye urasobanura umugabike. Aha umugabo baba umugore ati murebe kandi kugira ngo bazoyibone ni Buvira cyangwa Bujumbura bari kwitara iyo kuva kwitara mu mibunda ukagenda imisi ni nk'imisi 3 ku maguru nta modoka nta moto nta kepfo karuguru. None biragenda gute? Umuhungu umwe yagaza akunda akaryo nyine ko korogoshora atireka turebe wenda tufungure babafunguye utunana utuburo kuntu barafunguye hari ukuntu nyine dufunze barafunguye bashize ku ruhande ngo barangize ngo bashiremo kakagoziga barebe ko uwo mugabo nta handi bo kuri radio nta handi bo yigura. Igihe bafunguye bashize ku ruhande inkoko iraza yamidutora twose iratumise no bamaze gushiramo bahugiye kuri radio ko barashiramo umugozi umugore abamereye nabati iradio y'umugabo inkoko ziraje zigenda zitora inkoko zazitora ikitu cyose zamatora twatunani n'utundu dutoya twutuvisi dutoya ibiramizi yamitumira twose ko tungana bamaze gushiramo urushinge gutya rugiyemo bashatse twatunani baratubuza none turaja barashatse tese ndabana bageza barashatse abana ati mukubita abana nabo nyabona ntabo mukanya iyo umuntu yagize ikibazo azashakira ahantu hose ati umuhungu umwe ati hano hariho Karigenza muje muzane hazayeriko tubaze Imana turashize none ikibazo kibaye ikibazo arega usenga nukuganira n'Imana nukuganira n'Imana gusenga nushaka kuba umuntu uzogirira abantu umumaro uzige gukoresha amafi yawe. Karigenza baraje mufite ikihe kibazo bamubwiye isware yose ko yagenze none ati tubarize Imana iradio y'uyu mugabo turaja umugore atumereye nabi twari tugiye kumva BBC okay mumutera karirimbo babateye karirimbo mwasenge gutya iminota umuntu wa ofete kuba iruhande rw'Imana. Imana izivuga detail izi kubwira detail mbwira nawe ngiye kuvuga ngo tuvise tw'iradio Bibiliya iravuga ngo nta gasatsi nakamwe nta kabaho ntako mbwira mugeze ngo ntako kabisa. Ibibazo by'umugabo ngo bizagenda gute ufite ibibazo byo kubona visa wosanga umugisha wawe uri hano mu Rwanda uzokomerera hano uzobera mwiza hano nawe uraho kubera ko tiwegeranye n'uriya mugabo ngo aguhe icyerekezo bigatuma ibintu byose nuguhusha nugukubita tugahusha ugasanga stress wa mugore yabaje ngo se stress ngo nama wazo menshi
ngo nta mawazo menshi, umuntu yishwe n'amawazo n'ibitekerezo, zogira gute bizogenda gute. Wewe hari Imana izaguha detail, ntugire ubunebwe bwari ahantu. Nimungerageze ngo akubite gutya ati mureke dusenge. Amaze kuririmba Karigenzi ngo aririmba ati hari inkoko inyuze hano. Muze inkoko ari inkoko nitumize yatumize, hari inkoko inyuze hano iratumize nona. Inkoko se mu muhana mu giturage, nimba inkoko ga muri Kigali ntazi tuzisanga hariya abanyamagare bazikuyiriye cyangwa muri Afrika. Inkoko mu giturage umuhana wagazugira nk'inkoko, umuntu yasanga afite inkoko 10 5 zingahe. Inkoko turamenya inkoko se turica inkoko zose zo muhana, turamenya inkoko. Yani murindire gamba amakuru ati ari inkoko. Inkoko mbonye inkoko, kandi inkoko y'urubemba. Inkoko y'urubemba mwebwe ntimubizi, ni inkoko y'umukara ariko ifite utubara tw'umweru, niyo y'urubemba. Ati ari inkoko y'urubemba niyo yatumize. Nimuzana inkoko zose, bamagenda barurunga inkoko. Muzenga tubwire inkoko yatwaye ngwase ati mureke museye mutera karirimba. Inkoko gasaje bazi kukurya bamabaza mu muhanda. Areka muza mwumva ibi barambwiye ayo makuru. Karigenzi abana n'Imana, aba ku gicaniro, azazuka saa 9, abigihe cyo kwihererana n'Imana. Abana n'Imana n'abafiyanse. Kuba utagira umwanya w'Imana hazopfa byinshi. Utagira umwanya w'Imana hazopfa byinshi. N'inzu ufite ntiwizere umutekano wazo, n'amafaranga ufite ntiwizere umutekano wayo. Kutegerana n'Imana hazapfa byinshi. Karigenzi abana n'Imana. Inkoko babarazizanye zose. Bimeze bite? Ateye akaririmba ngiri, kandi inkoko z'urubemba zari nyinshi kandi yari imwe zazituraga, zari nyinshi suzuye. Ati ngiyi iyo nimuyifate, iyi niyo yatwaye yamize amavisi niyo yatumize. Ndaco ngushakaho, kandi icyo ni kinyoma cya Satani ishaka kukwica. Muhindure system. Kudashaka Imana nukuyibwira ngo, kandi si ukwibwira mu kanwa, nukuyibwira ngo ndihagije, kandi tiwihagije habe n'isegonda. Acha majivuno ewe mwanadamu, hauna lolote la kujivunia. Kama ni ngombe yako ulipewa na Mungu, ulipe. Kama ni sura yako ulipewa na Mungu. Kama ni sauti yako ulipewa na Mungu. Kama ni visa ulipewa na Mungu. Kama ni pesa ulipewa na Mungu. Hakuna kitu hata kimoja. Iyo udashaka Imana ubu yibwiye ngo ndihagije. Urihagije tibirimo. Tugiye gusenga. Haleluya. Mwige gushaka Imana. Nimuze mwenyine twihererane, uwihererane n'Imana. Musanga ahantu hataraba, uzoba mwiza kubera ko wonsa amata y'umwuka, amashereka y'umwuka. Uzoba mwiza cyane. Uzogira urukundo rusabwa n'Imana, rwemewe n'Imana. Uzagira kwizera kutazanyeganyezwa batuye. Uzoba mwiza kumbanywa na nijoro. Uzoba mwiza ufite ifaranga, uzoba mwiza utazifite. Uzoba mwiza umukire, uzoba mwiza uri umukene. Uzoba mwiza wapfushije, uzoba mwiza utapfushije. Uzoba mwiza uzoshimwa n'Imana. Ahantu hose uzonyura Imana izozivuga ngo dore umwana wanje nkunda nkamwishimira. Izo mbaraga uzozikurahe aho uzahurira n'Imana izizigu. Umuririmbyi aravuga ngo utumbira Yesu, nutumbira Yesu uzasa nawe. Nutumbira Yesu uzasa nawe. Iyo muhuye uramutumbira nawe akagutumbira, akaguha ibyo agomba kuguha z'umwuka wera.
akagushoboza muri uru rugendo, ugatanga amaturo nk'uko bikwiriye, ukaba mwiza, ukaba mwiza, ukaba mwiza cyane. Ariko nituba mu buzima ubu bwo kuza gushusha bw'igitaramo bw'umunyenga, utagira umwanya wo kwihererana n'Imana, n'ibyo ufite ntiwizere umutekano wabyo, bizopfa ubireba, kuko nyirabyo n'uriya mugabo. Yeme Pastor ngwino, zamura ikiganza cyawe ngo usengere. Tuzaririmba indirimbo Mwana w'Intama wanesheje. Uwiteka Mana nyir'ibihe, utwuzuza imbaraga zo kongera gushaka. Ijambo ryawe ryavuze ngo wa mupfakazi, haleluya, Yesu atanga urugero rwiza nk'umugore watitirije, aravuga ngo nimwumva umupagani, nimwumva umupagani wavuze ngo ndarembejwe, ngo se njyewe sinzarushaho. Mana we, Papa we, wongere uduhe kugushaka no kukwegera, wongere uduhe kurema igicaniro. Je la vormes à la porte. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe mu izina rya Yesu, dukomeze tugukunde, tugukorere, uri mwiza ibihe n'ibihe, mu izina rya Yesu, amen.